Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ki nong tray belasingi ne casual workers belasha be kamna sekretariat hakalai terik urempang arjarpsan kila pensange swasipor ya kejeki kabajai kabala long hamadan malki shelong halor kanongrem ba kadang don ka dorbar mangtingka jong ka yeng dorbar thawan ke jala bat kila pentebru bakin sa beteng biang ya kejeki tat ondalakut ke dorbar mangtingka jong ka yeng dorbar thawan ke jala. Ha kini kesi working president jongka khnam uba Thomas ulale jungo ya kini ka kenhun kabala pelong ya ka jeki hamadan malki kabala kenjo menta syaka singi ka basau. Ngasim karai pamtasngi ba kani ka jeki songtungi malbari kanang ka session. Takada. Tengi sa peteng biang ka jeki ni da kun ka session. Kanyo tarik ni bustang song biang. Nek sekali kamde ka sin de bonong batang kini ki kenhun bawah neki basya bekam. Lagi babun ba. Padahal ia sim ni kena mat ni hak bansutuk tak kawin. Manu babaklah. Hak kecil sutuk kejong ni nimla banlanju. Kecil baklah kerja jong serkah. Noh, kumbang ilalap mengkapor sekapor. Song thai uwe ubreu bateri hak regular post. Hak cakap bantu do regular kesorkan kelek kumno katur casual di kontraktual. Arlangun. Pentunai kata kajung bat kumbang ya yoi la bon dilig sinam la ubreu jong thai ka pos go jong thai no bat ka sarkar kala pemelin baik ini ban tapi kontraktual di casual baik kalam kata ka jipin scam tekane kawan ra pada ke jingjia ko kini badin si pos nam ba pila tare hadin ka lais nam la tare mo hadin mi pila don laingut kikon hadin ba ka jingkit hai ngasam kala khia bisa be no kena kalian ka jong ni sutu bahkan ni let's say dapat hak kamu jelang beri isin ay gini bapali mentang orang pihak hakapor hak ni kecuk bayi dia kerdu bah kamu jam nada sarkar kat iwe casual post giban apply no pirki nak hilang mut kindan kita gi apply habaki apply tak kapor kim perkat re engan syabe no hadin si post nam yo bah yo ini kelat beli akan sarkar ki apply ki thep ki tare nama hak ni hiran jongka por mentah kalau kamu jam ke unemployment situation mesti kena kalian ngajong ini kat ni ka bentah baka sarkar ka kumbang ya yo jengtit ba don ki ba penya ikini lok jong u treham tu ki khon treham tu ye kini pada ki la samya tengok ka an kamdi ban long no silian kai utu ba khamya jen ba utu ba he ki biang ki ba mejen ba he ba de kingat tu mereka apa tengah ngalak juga ni kena bentah ka por ka kaan ka baklan tam ka perthai bro kawai kadi kaan juga jingya tiplap kajingya tiplap parabriu sana bang kadi kata kaan ka baklan tam ka perthai bro kawai but ini ko mo onghi ka porba yo kam kinang samlah mo kinang klan ka khat ka sarkar ka ai kam iki pan mentah pada hadin si post nem bakil adon laingut kikon sangut kikon lahapan si ka bicycle kon ka bai bam tu kon kisah weng no kadon kata ka jing sokhia no iki nak tak tahu kadi ya ka sarkar hi bakan sim khia lada jia pum dengan ai jumut sarkar so ba what you tap casual show what you tap show casual post tap bai di permanent kan bakan nom jia ko kani ka jing jia makini kidi nong skum no man don ki biru ki nong kidi kila di ben song thu ba ki kani ka temporary post shabe hoy masuk thulu bang kita gijuk ki betul kan lada yakiru khot no alingin ai kam ni casual ko ka sarkar makiyo kin apply bai kani ka failure jong ka recruitment system juga sti kini mentah kilai ki bumi hoy ngilai ila katuk anes ni daun nadu ki undan mohon snap bunu kasarkar kampat yang nomor labu kerpang yang kena jaga hamaran malki bangin ki akan kena jaga mesti show dia additional secretariat mah bakal sarkar ke UI baik dikini di governance system mulai si kaba kami dan lain kami dan kalian ngejong hai halor ke jing ki jong kini ki perdo prastamo dong mah wala da kidai kita kibir ki syurung temporary ndeng temporary kemut ni lari define temporary deh temporary mut lai balai ki ai kam
Benok, kelakon. Sipong senam ke temporary tak sipong senam. Karar senam temporary. Tinggi melak mendefine dia katakan jemput jong temporary employment jongka sorkar. Kata-kata tahu ketika sorkar mau bakalah kapag kot yaki banteri bansyakri ya sorkar ka jongi hak pos luper sweeper cleaner kipian luper kilawan bansyakri kilaya tak seru jongi Henry namar ba kini ki casual tebe no kini supposed manu ban simacin ke war ha bakot ki dan ki politik ki bahapan besar tekani ketika failure jong recruitment system jong government bat ketika government bat pembagi kani